Pozdrav. Evo, dobrodošli u nekoliko mojih novih tutoriala koji će biti snimljeni, nadam se, bar jedanput tjedno, pa ću objavljivati koje kakve stvari u vezi CMS-a. Ono na čemu ću se sad bazirati, dakle ja sam već i sam rekao, pustio sam Dreamweaver jer jednostavno nisam nikakvi programer, a niti sam web dizajner, pa ću se malo pozabaviti s tim jer znam da vas ima puno koji želite web stranicu i koji bi je rado sami radili, a ne znate kodove. Pa onda ste na pravom mjestu jer ja ne znam kodove, to je znam neke, ali neće vam trebati puno mišljenja o tome, zato jer tu postoji Content Management System ili CMS, dakle sustav koji upravlja svim aplikacijama, sadržajima, third party extensions i ostalim stvarima koje služe kod web dizajna. Evo sad ću samo pojasniti nekoliko stvari. Ono što morate imati da bi opća stranica funkcionirala, i slobodno preskočite ovaj uvodni dio ukoliko sve to znate, ono što morate imati, dakle, hosting. Hosting je disk, to jest server na kojem će biti smještena vaša stranica, ima raznih tih firma koje iznajmljuju servere. Dalje imamo domenu koju naravno plaćate, ovisno o tome koliko traje, dakle imamo na godinu dana i na 2 godine, ja mislim, možda i na više, ne znam, ali u svakom slučaju domena, hosting vas svakako koštaju kojih minimalno oko 500-600 kuna, a tu da ne pričam još je i sama izrada web stranice koja je najskuplja, jer je logično, zahtijeva vrijeme i cijelu pripremu od dizajna loga, ovisno za firmu i sve ostalo što se stavlja na sadržaj, što se stavlja na web stranicu. E pa sad, ono što nam je najbitnije je, prije nego što krenete, trebate se pitati čemu će služiti vaša web stranica i što ćete stavljati na tu web stranicu. Da li će to biti neki blog, da li će to biti nešto novo, neki ćete proizvod reklamirati, nebitno, ali trebate točno znati što vas čeka. Evo da krenemo redom. Sve to možete isprobati CMS, bez obzira ako nemate hosting i domenu. Dobro je to da možete isprobati sve na svojem kompjutoru, takozvanom local hostu. E pa kako to napraviti? Skroz je jednostavno. Na Windowsu ćete utipkati WAMP i to će biti vaš, pod navodnicima, hosting paket koji ćete instalirati. Evo tu, ovisno o vašem sistemu, 32 bitni ili 64 bitni, skinete jedan od ovih dva na vaš sistem. Na Macu će nam trebati MAMP. Slično zvuči, uglavnom jedno te isto. Dakle, MAMP je ista stvar, local host koji ćete imati na svojem kompjutoru i koji će pokretati PHP MyAdmin, gdje ćete kontrolirati bazu podataka, MySQL takozvani, imat će taj server i imat će također pristup vašoj web stranici ili CMS-u koji odaberete. Nakon što instaliramo MAMP ili WAMP, ići ćemo na sljedeći korak, a to je odabir CMS sustava. Ajmo mi sad vidjeti recimo dva najpopularnija, to su Joomla vs WordPress, i idemo odmah na Drupal. To je takozvana usporedba i sad ću vam samo pojasniti kako da se odlučite za pravi Content Management System. Odmah da napominjemo, pogledat ćemo skroz dolje, Level of Skills, dakle vještina koju ćete trebati za WordPress je minimalna, dok za Joomla i Drupal treba već imati malo nekoliko iskustva, tako da bi vam svakako sugerirao da počnete sa WordPressom, a da vam još budem iskren, ja sam počeo sa Joomlom, nisam imao pojma, istina duže mi je trebalo, ali počeo sam s tim jer nekako više tih predložaka je bilo za web stranice i tako dalje. Evo pogledajmo popularnost, 140 milijuna na WordPressu, 30 milijuna korisnika na Joomli, 15 milijuna na Drupalu. I sva tri CMS-a su naravno besplatna, jedni od najpopularnijih web stranica koje koriste ove Content Manager System. Pogledajmo koliko imamo tema, to su takozvani predložci. Predložak stranice je ono što vidimo iza stranice same i koncepcije, to jest cijelu temu koju vidimo na stranici, samo da isključim da mi slučajno nešto ne počne
zazvoniti. Tako, sad. O čemu se radi dalje? Plugins. Znači, 27.000 za Joomla, uglavnom da to sad sve ne čitam, stvarno. Idemo mi krenuti na posao, ovo, link će biti u description video i ovo ćete si sve fino pročitati. Idemo mi instalirati jedan od CMS-a. Pošto ja koristim Joomla, prikazat ću Joomla, to je prvi tutorial, znači sama instalacija CMS-a. Onda ću prikazati kako funkcionira CMS, koje su karakteristike i nakon toga pojedinačno ću obraditi teme, znači kreiranje sadržaja, kreiranje kategorija u CMS-u i tako dalje. No, ovo je prvi tutorial, idemo zato vidjeti kako će to izgledati. Joomla i evo ga, download Joomla. Dakle, imamo Joomla 3 i Joomla 2 koja je prestala vrijediti sa 31.12.2014. Točnije, prestalo je važiti podrška za ovu Joomla, za ovu verziju Joomla, pa se sugerira i preporuča download Joomla 3.3. Najnovija Joomla, naravno, on će mi ju sada preuzeti, download je krenuo i ja mogu ugasiti sve dok se to ne preuzme. Naravno, malo je megabajta, a mi sad idemo na MAMP. Dakle, ili VAMP ili MAMP, svejedno, otvorit ćemo to što treba i naravno pokrenut ću servere. To ćete vi napraviti na Windowsu, desno dolje kraj sata ćete imati VAMP ikonicu, ljubičasta, slovo duplo V će biti, desni klik i povećat će vam se. Evo, jedna i druga lampica su mi se zacrnile, Apache server je pokrenut i SQL server je pokrenut. Automatski mi se otvara moj pretraživač koji mi kaže dobrodošli, naravno pišu mi sve potrebne stvari koje ja moram znati. Koji mi je host, koji mi je port, koje mi je korisničko ime i lozinka za localhost. Ono što moram dalje napraviti je pogledati što imamo od web stranica. Ništa nemam. Sad, idemo provjeriti situaciju. Kod web servera vidimo da se moja mapa sa mojim web stranicama nalazi pod Applications, MAMP i www. Naravno, kad dva put kliknemo, kada idemo na ovu ikonicu, otvaram, tu biram root folder, otvaram svoju MAMP stranicu, MAMP aplikaciju i evo ja sam ovaj folder nazvao sa custom www. Nutra nemam ništa, dakle ne postoji web stranica. Ajmo sad probati kreirati neku mapu, recimo bez veze. To će biti prva web stranica, druga web stranica će recimo biti Joomla, a treća web stranica će recimo biti WordPress. I sada, kada restartamo indeks, vidjet ćemo da su se pojavile sve tri stranice, koje naravno nema nikakvog sadržaja. Sad, idemo ubaciti web stranicu unutra. Ovo stavljamo otvoreno, idemo po downloads i evo nam Joomla 3. Joomla 3 je fino skinula sve potrebne datoteke, a ja ću ovu Joomlu totalno cijelu kopirati i stavit ću ju recimo tu. Dakle, mogu izbrisati ove tri mape jer sam vam prikazao kako to izgleda. Možete imati web stranicu na localhostu koliko god želite i raditi paralelno na stranicama koliko god želite. Joomla 3 i evo nas, idemo sad pogledati, recimo proba će se zvati ova web stranica. Ja sada ugasim Explorer i pokrenut ću Safari, točnije vaš web pretraživač koji koristite. Tu ću reloadati ovo i otići ću na probu. I evo nas, dobrodošli na instalaciju Joomla. Sad idemo redom. MAMP. Ići ćete na php.myadmin. Dakle, krivo sam otvorio. MyAdmin je znači sučelje, točnije to ćete imati kada kupite hosting, gdje morate napraviti bazu podataka gdje će Joomla biti instalirana. Pošto mi se stranica zove proba, ja ću to nazvati proba i kreirat ću bazu podataka. Ono što moram dalje napraviti, to morate pogledati kod korisnika. Imamo root korisnika kojemu je host localhost, dakle na ovome kojem sam sad, to mi zapravo stoji i tu. Korisnik root, password je root. Idemo instalirati našu Joomlu. Web stranica će se zvati proba.
Description, tu ide opis vaše web stranice koja će u Google stati ispod, recimo opis weba. Admin email, tu obavezno mora ići vaša mail adresa s kojom ćete se prijavljivati. Recimo, ja sad, s obzirom da sam na local hostu, neće mi doći potvrdni email, stoga da ću staviti bezveznu mail adresu. Zatim imamo korisničko ime. U pravilu je admin, ali vi možete nazvati svojim imenom i lozinku, recimo, neka bude ista, admin, i potvrdit ću to admin. Site offline. Dakle, u slučaju ako već ste zakupili hosting i ako imate svoju web stranicu gore instaliranu, recimo neki hosting paketi već automatski biraju mogućnost da se automatski instalira jedan od CMS-a. Vi ne morate uopće ovu proceduru raditi koju upravo sad gledate, koju vam ja prikazujem. I moći ćete birati prilikom odabira stranice da li da vam bude vidljiva, u smislu toga da li da bude vidljiva ostalima na webu ili da bude offline ili takozvane izvan mreže. Naravno, sad neću staviti da bude offline. Ne treba zapamtiti password. I sad gledamo hostname. Hostname je upravo local host kojim je označio. Port je 8889, korisnik root i password je root. Sve ćemo to fino unijeti tu. Baza podataka je upravo ona koju sam malo prije kreirao i ići ćemo dalje. Evo nas do posljednjeg koraka koji vam objašnjava da instalirate ogledni primjerak. Dakle, da vam on posloži koncepciju web stranice onako kako ćete ju vi vidjeti, a vi ćete samo mijenjati taj sadržaj. Preporučeno je da instalirate sadržaj ukoliko ste početnik, čisto da znate kako Joomla funkcionira. Pa zato ćemo sada označiti, idemo neki blok, recimo web stranice da bude. Ovo ništa. Tu je opis 100 web stranica, opis videa, koje su postavke, gdje je baza podataka, sve vam je opisano na samom zadnjem koraku. I to je to. Idemo na instalaciju. Ovo će biti poprilično brzo. U usporedbi CMS sistema je bilo to da traje 10 minuta instalacija, ali vjerojatno traje i manje od 5 minuta. Dakle, instaliravamo upravo sve što nam je potrebno i ajmo sad, napisao nam je obavez da čestita da smo instalirali Joomlu, ali idemo instalirati i dodatne jezike. Pod tim dodatnim jezikom, naravno da ih nećete 1000 imati, ali idemo instalirati hrvatski. I možete, engleski vam je već instaliran, ili ako radite s internacionalnu stranicu, to jest da funkcionira na više multi-languages, onda ćete staviti više jezika, a naravno jezike možete i kasnije instalirati. Sad gledajte, kod odabira Default Administrator Language je upravo ono što će vam biti administracijsko sučelje. Želim da mi bude na hrvatskom jer sam jednostavno se naviknuo na hrvatski, mada ne preferiram to na kompjuteru jer mi je sve na engleskom. I ono na kojem jeziku će vam biti vaša web stranica će također biti hrvatski. Stisnut ćemo Next i sve naštimano, opet mi čestita i upozorava me da izbrišemo instalacijsku mapu. Kliknut ćemo na Remove i otići ćemo na našu web stranicu. Evo nas. Dobrodošli u Joomlu. To je to. Tu nemamo više filozofije. Web stranica izgleda stvarno za jednog početnika, ništa niste ni morali napraviti, naravno. Kasnije to sve mijenjate, linkovi rade, meni radi, gore je sve kako treba. Sad, gdje to mijenjamo? Zapamtite sljedeće. Iza web stranice ćemo upisati administrator. Pritisnut ćemo Enter. Pardon, zaboravio sam indeks PHP izbrisati. Sad ide administrator. Evo nas na backend login panelu. Znači sučelje kojem samo vi imate pristup. Upisat ćemo korisničko ime koje smo nazvali admin i lozinka koja je također bila admin. Jezik je osnovan, onaj kojeg sam podesio, a to je hrvatski. I ulazimo u sučelje Joomla. To je to. Evo vidimo da to predivno izgleda i zapravo je skroz pregledno. Jako je, Joomla stvarno je fantastična. Prikazat ću možda, ako ću imati vremena, i druge CMS-ove, ali ću se prvenstveno orijentirati na Joomla i nadam se da će vam se to sviđati, zato jer stvarno možete raditi
fantastična web stranica što se tiče toga. Evo, to bi bilo to. Moji sljedeći tutorial ne mogu obećati da će biti uskoro, baš odmah kroz tjedan dana, ali to će biti upravljanje Joomlom i sve što nam treba kako bi Joomla pravilno funkcionirala. Hvala na gledanju i ako imate pitanja, slobodno ostavite pitanje u komentaru. Pozdrav!